wow ena ya na mama ne din bia ena me to aso awan 7 doso de se fata sa ote na wi ahia bobwa no na ye de ebrew kama pa kete we sinya do bia Premtobre ago kansie di na mesha se de afi me jana mama sho Belarus moto mo ba bi ena sa hwehwani mu abi mo ye no aha oje match no a du ba bi o se fen wo ba be propose a kire ne gere no ese wolu mari mi ana sa ta na oje match ni na o je den ana o footballer o person o ya de no e wo park so o park is just wa prane bibia o ba be ya se security fo no mu nim de ekoso se ya hina ya o se de ba bia yankopon e bo na pesie no e ho no bo nsan so to no momane where siga na bo be si we be ya na security man o pekpia ga na touch no be fio jo kwen atema na ne ka waka ne sem ya fio de ni bre kwakwa iso fe na kwa na kasa wa phone kizu nim de ekoso price oh that like say if you man kwasa ni kunu ko didi o choba o to mu didi wie ya o YouTube picture de say to pick him na de ne she to YouTube pick na ya Mr. say will you marry me if you say oh thank you yes ow ojitu mo e te say surprise like bonina they say was say surprise onim da kro besa e ti na buofu akokoburu no onim hwan na besi bio a o be surprise again nim sa we are sponsor piano ashite ma papa eti no wasa borno na yakwansa foforo mu na yakohwem de eno so ekoso horom na mekwakopiemu wo Portugal moto mu ya na memsa Ghana pena sabe nema bi se ikoso ya boboro VAR no mo honso ya mo ye VAR FC Porto boboro afere na VAR no communication emfa ya tade he maso yi ya kasa e chochope a omo friend no phone so no kasa o phone so ama FC Porto phone adwa se omo bo 11 omo mpene se VAR ye o phone so nim de e ka che no phone so eto omo mpene me nya results ntwe the phone na eti asem tade ne se adne tata na so no ya start match nyina okọ apene se e chana so kwa not na so ya start o mu ano ne satana so se onu obi kasa later no a decision ba so okọ hade no se na oboa adne tata na so kwa asa na ya friend no phone so amana tie o phone so se e go Porto phone so omo mpene na mpene chana phone so phone yanka se VR yanka se phone ka ho to mo dwa papa oh not now ke ade efe say na viama kwati samba me ka chense it is nice and your friend Bob I'm friend Bob he so efe ne ho nyefe enya beauty lies in the eyes of the bia ade efe aduane ede